Ni ikihe cyaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba irimo irarega James Kabarebe? Kuri uyu munsi twaguteguriye byinshi kuri aya makuru, ibivuga ku cyaha yaba yarakoze n'impamvu wenda u Rwanda rwaba rwatangiye kubihakana, ibihano baba bamuhanye n'impamvu abanyarwanda badashaka kubyumva. Ntucikwe n'icyegeranyo twaguteguriye uyu munsi. Uyu James Kabarebe rero yasohotse ku rutonde rumwe na Lawrence Kanyuka. Uyu Lawrence Kanyuka ni umuvugizi w'ihuriro rya M23. Uyu ni umuvugizi w'umutwe witwaje intwaro wa M23. Uru rutonde rwatangajwe n'ibiro bishinzwe kubungabunga umutungo w'ububanyi n'amahanga bya Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuvuga USA. Mu Rwanda Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga uyu ni Olive Jean Paul Duhungire. Uyu mu magambo atuje yavuze ko ntawe ukwiye guhangayikishwa n'ibihano kuko ngo atari ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa USA zifatiye ibihano impirimbanyi ziri guharanira ukwishyura ukizana. Yagize ati ntimuhangayike, si ubwa mbere Amerika afatiye ibihano impirimbanyi ziharanira ubwisanzure. Yabivuze nta n'ubwoba afite kuko muri aya magambo yavuze akomeje. Ibi byaje bikurikiwe n'itangazo yasize hanze na minisiteri ayoboye riragira riti ibihano bya OFS. Ibi ni ukuvuga Office of Foreign Assets Control, niyo OFS. Iyi minisiteri yagize ati ibi bihano bya OFS nta shingiro kandi nta n'ishingiro bifite pe. Barakomeza bagira ati iyaba ibi bihano byari buhagarike imirwano cyangwa amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twakabaye twarabonye amahoro mu karere mu myaka ibarirwa muri za 20 ishize. Iyi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda yakomeje ivuga ati mu myaka 3 ishize hakurya y'uburengerazuba bw'u Rwanda hagaragaye abarwanyi bakomeza ibikorwa by'ubwicanyi batigeze bafatwa ndetse ngo bafatirwe ibihano, barimo ingabo za FARDC zirwana hamwe n'ingabo zoherejwe n'umuryango w'ibihugu byinshi nk'iza Afurika y'Epfo, ingabo z'u Burundi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abacancuro baturutse i Burayi. Harimo abasaga 300 bahawe inzira banyuze mu Rwanda ngo basubire iwabo. None ngo muri gufatira ibihano James Kabarebe General, kiratangaje. U Rwanda kandi si ibyo gusa ruraneka uburyo amahanga yanze kugira icyo akora ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwicanyi bushingiye ku moko n'irindi vangura rigiye ritandukanye. Kandi bakananenga ko ibi byose bihagarariwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba ari nabyo bintu byakomeje kwenyegeza imirwano mu burasirazuba bw'iki gihugu. U Rwanda rwo rushimangira ko icyo rugamije muri ibi bihe ari ukurinda imipaka yarwo no gushyira iherezo kuri politike z'imaka n'ubuhezanguni bushingiye ku ivangura ry'amoko mu karere iherereyemo, cyane ko ibi nabyo mu myaka yashize ya kera byagezeho ingaruka mu Rwanda, ibintu by'amoko. Ruragira ruti ikibazo cy'umutekano w'igihugu kandi niwo dushize imbere. Abanyarwanda muri rusange bafite uburenganzira bwo kubaho mu mahoro badahangayikishijwe n'ibibazo by'umutekano muke bifite inkomoko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo nibyo dushize imbere twebwe. U
u Rwanda kandi rusanga ingamba ziciriritse zirimo nko gufata ibihano ibi bitagira umusanzu namba mu guhagarika ngo ibi bihano bashyiraho nta kintu byamara, nta musanzu byatanga ku kibazo cy'umutekano muke no kubaka amahoro n'ituze mu muryango mu buryo burambye mu karere k'ibiyaga bigari. Muri rusange ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose bishyiraho nta kintu ibihano bijya bimara mu kuba byahagarika umutekano muke, intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda ahubwo rwo rurasaba ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo uyu mutekano muke, ivangura riri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rihagarare. Muri rusange ingamba zigenda zifatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zigenda zibangamira urugendo rw'amahoro rwatangijwe n'Abanyafurika ubwabwo, bikaba bituma wa mwanya wo kuba bakemura bya bibazo ukomeza kurushaho kugenda wiyongera. Umuryango mpuzamahanga urasabwa gushyigikira utitangiriye itama kandi ukubaka ubuhuza bwa nyabwo muri Afurika, bwongeyeho imbaraga n'inama yahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma b'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango w'ubukungu bw'igihugu bya Afurika y'Epfo hamwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibyo ngibyo nibyo umuryango mpuzamahanga wakabaye ukora, apana guhita ufatira ibihano abantu bagiye batandukanye ndetse yewe n'ibihugu bigiye bitandukanye. U Rwanda rurahamya ko iyo ariyo nzira yonyine yo kugera ku gisubizo cyo kugarura umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo ni n'inzira y'amahoro kurusha uko ibihugu bimwe na bimwe byajya bigenda bifatira abandi bihano. Tubibuze neza ko mu minsi yashize nibwo umuyobozi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine yavuze ko ngo u Rwanda narwo ngo rushyigikiye M23, arongera avuga ko ngo M23 ishyigikiwe na Joseph Kabila wahoze ari umuyobozi w'iki gihugu. Muri make umuyobozi wa Kongo nawe ntagazi umushyigikiye. Salute to Rwanda, reka dushimire Leta y'u Rwanda ko yo basi wenda igerageza kuba yashaka uburyo ibibazo bigomba gukemuka, apana wa magani gufatira abantu ibihano. Nawe uba uri kumva ibintu bigenda bitandukanye muri politike, wafata uruhare rwawe ugasapotinga abantu bavuga ko wenda hari bicaye hamwe ibibazo bigakemuka, byaba byiza kurushaho, apana guhora bahanganye. Tukwibutse neza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko itazemera guhara bimwe mu bice M23 yafashe. M23 nawe yivuga ko itazemera gutanga ahantu hashoboka ko yarafashe. Twibuke ko muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo ivangura ry'amoko, hicwa Abanyarwanda bagiye batandukanye bari kubaziza uko bavuga, uko bangana cyangwa uko bari. Ariko ibi ntabwo abantu bose babyitaho, bo barimo baragenda bafatira abantu ingamba. Wakushyene kubana natwe, ese wowe urimo urumva intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izarangira byagenze gute? Harasabwa iki kugira ngo iyi ntambara izarangire? Ese byasaba iki buri gihugu cyo muri Afurika kugira ngo iyi ntambara ihagarare, umutekano uboneke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ni ikihe kintu, ni ikihe gitambo buri gihugu cyatanga kugira ngo wenda umutuzo uboneke muri iki gihugu? Niba hari igitekerezo ufite twandikire muri comment. Ikindi nanone dushimire buri umwe wese wakanze subscribe, ni ukuri muri abantu b'ingenzi mu buzima bwacu, nimwe muduhereza courage, nimwe muduhereza motivation, ni ukuri mukomeze kugira ibihe byiza kandi turabakunda cyane. Tunihanganisha abantu bari hirya no hino hatandukanye ahari intambara, mukomeze kwihangana, niko isi imeze. Uyu munsi ushobora kuba bitameze neza, ariko we hope it so tomorrow will be good. Abantu batandukanye bafite ibibazo by'ubuzima hirya no hino, ubuzima niko bumeze. Reka dushimire buri umwe wese wagerageje gukurikira umuryango mugari wa Kora TV Show. We love you so much. Turacyari kuri Kora TV Show, aho uzajya ubona update news, amakuru agezweho, amateka y'ibyamamare bigiye bitandukanye muri politiki. Urakoze cyane kubana natwe, turagukunda.